Айтат bu kişi. Men deyt, Peygamberimiz aleyhisselam menen gün sayın joluguşup turgum kelet deyt. Oşun üçün gün sayın Peygamberimiz aleyhisselam jönündө men sabak kitap okup turgum kelet deyt da. Oşogo men ömürümü de kıyamatка çeyin uşul Peygamber üçün aytıp bергенден тажаткым келбейт, ушул тем мен үчүн бүткөс дейт. Ошон үчүн биз да ошого аракет кылышыбыз керек. Мына китептин бүгүн бүтүшү иншалла кийинки башка баштайт. Бирок ал китептагы Пайгамбар алейхисалам тууралуу болмокчу, бирок арабча китеп болот иншалла. Абдулла Сираждын китеби же тандап көрүп башкара кылабыз, кийинки жумадан баштайбыз иншалла. Бирок биз ушул жерде ушул урматтуу шейхке ыраазылык билдиребиз. Кудай таалам Кожо эфендинин ömүрүн узун кылсын. Мына отурган китебибиз мынакей 719-720 беттен турган китепти бүттүк. Элхамдулилла. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кудай таалам ушул окуган китебибизди бизге берекелүү кылсын. Окуган сүннөттөрүбүзгө амал кылганды Кудай таалам насип кылган болсун. Ушул китепти окуйбуз деп келген кадам коюп, ар бир кадамдарга Кудай таалам пайгамбардын шапаатын насип кылсын. Кудай таалам молдокебиздин, алымыбыздын өмүрүн узун кылып, ден соолугун чың кылсын. Дуалары мустажап кылсын. Артында жүргөн үммөттүн, элдин жетелеп жүрөт бардыгын Кудай таалам ошолорго күч кубат берсин. Динге күч кубат берсин. Ошол динге каршы болуп аткандарга Кудай таалам өзү кафи, өзү шафи. Кудай таалам дин жолуна кызматтарын кабыл кылсын, курбанчылыгын кабыл кылсын. Чоң курбанчылык кылды, үйрөнгөн жок өмүр бою. Ömrün bağışladı. Bardığından acıradı. Жалгыз musafirlikte da ömür sürdü. Oşonun bardı Kuday üçün boldu. Kuday talam kurbançılığın kabul kılsın. Dileklerin kabul kılsın. Uşul kişinin aytıp atkan niyetlerin, sabakların Kuday talam bizge daha jetkirgen bolsun. Uşul jol, çeksiz nur jol, çeksiz nur çında öyle. Buğa jolga düşkön adamdardın bardığı daima tuğra bakıp tağıp gelgen. Oşol çeksiz nurdun jolundan Kuday talam adaştırvasın, jazdırvasın, başka jolga ketkirivesin. Kudayım bardığımızga Peygamber aleyhisselam süyüsün nasip kılsın. Jana Peygamberdi süygöndörünü süyüsün nasip kılsın. Bizdin yüreğimizde kimdin oğuzundan La ilahe illallah Muhammed Rasulullah'tan gep çıksa oşulardın bardığına mahavat kılgandı Kuday Taalam nasip kılsın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar amin. Bir rahmetka.